Projekat DM Inkubator bih ocenio jednom rečju kao veličanstven. Prvi DM Inkubator je jedan izuzetno uspešan projekat i mislim da tim projektom mogu biti ponosni kako indirektni, tako i direktni učesnici samog projekta. Rezultate prvog DM Inkubatora bih ocenio izuzetno visokom ocenom, pre svega zato što je taj projekat pionir u ovakvim vrstama projekata gde se proizvođačima nudi neka nova usluga. Rekao bih da je to zajednički cilj svih partnera i proizvođača, a to je jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda u odnosu na afirmisane svetske brendove u kategorijama hrane i kozmetike za negu i lepotu. Da je zajednički cilj bio napraviti inovativne i konkurentne proizvode na samom tržištu i taj cilj mislim da smo ostvarili podjednako kod svakog proizvoda. Projekat DM Inkubator je značajan za sve nas iz nekoliko razloga, prvenstveno kako bismo podigli svest o korišćenju proizvoda sa srpskom sirovinom koji su pritom i proizvedeni u našoj zemlji. Pored toga, važan je iz aspekta saradnje nekoliko različitih sektora koja do sada nije viđena u ovakvoj formi projekata i na kraju važan je za kupce koji vode računa o kvalitetnijem načinu života, te smo im na ovaj način omogućili veći broj domaćih proizvoda koji će zadovoljiti njihove potrebe. Na ovaj način, podrškom i tehnologa, ali kasnije i dizajnera, dobili smo proizvode za koje znamo da su dobri, kvalitetni i zaista premium proizvodi. Nisu samo deklarativno premium, nego zaista jesu premium. Za mene kao tehnologa mogu reći da je značajan zbog toga što govori da uz jednu stručnu pomoć i dobro planiran projekat i opšte aktivnosti moguće je od svake male proizvodnje napraviti jedan veliki konkurentni proizvod i proizvod koji može svako da se ponosi. Ukus na kraju mami osmeh na lice i to je ono što doprinosi našoj sreći, a kroz sreću doprinosi i našem zdravlju. Mislim da smo kroz DM Inkubator postigli da imamo i zdrave proizvode koji su ukusni. Ja čvrsto verujem u to da Srbija može da bude konkurentna na svetskom tržištu organske hrane. Ako ne kvantitetom, onda sigurno kvalitetom, jer upravo je kvalitet taj koji može visoko da je pozicionira na svetskoj sceni organske hrane. Ja smatram da Srbija može biti kompetitivna sa globalnim tržištem iz razloga što ima velike prirodne resurse i sjajne ljude. Ono što je potrebno jeste podrška, kao što je DM Inkubator podržao male proizvođače. Apsolutno da da.